me menya srasrafo Nyankopon wo hyira me papa emmam sikam bibia ho ntia se afa otiri ko boduam na se atoro ne kasa ne nkontompo sam ne doso Ghana too much asa me me ni tacha madam enu ma metumi akasa when you want to brand yourself and protect your credibility there's some things you don't do. That is why sometimes I kept quiet. It doesn't make me a coward. And now me can say, me papa, obi am respecting a papa. Now what Bob Brahman yami esiano. Now when him said ye juma, ede hwe yemba. Unima braboso. Honorable Akompreko Kennedy Agyepon. I salute you, sir. And I respect you so much. And I will forever respect you. Mi wukura na me da badaka menemu a me respect you. Die wo mo brada no hunu die wa bobra wo de ni di agro. Men tra Ghana ha. Na min kofa brigade ana Dangote anya me mentor. I understand business. To me who obi a watimi ya ye adwuma bobra na nyame ehira na. Me I respect spiritual protocol. Honorable Kennedy Agyepon Akompreko. Omo shabra bo asenle ye nkora. Daga bia me si nipa wo kasa. Obobo wa baso no. Wadwe ne se wo ye bibia mana so nani. Akira sebe no, osere boso luku. Asia wo beba wi asemi ni bi. Me papa wu. Adwuma so obi ani mo wi asese me ye de eye sofu dwuma. Bible say di wona ne wajani. Na won kwa wade de ma wona ware wasasi so. Honorable Kennedy Agyepon Akompreko obetimi awome. Ezi se me o kama semu a na se me za me sia semu ye Nyankopon sofo a o se be di buode ni die kura sa tuka akochia de se wona bo ba bia me chi a wo watere me bia no ade die mu be da wase o sofo bia ye video bi a wo gina property so brofo na wo ka ba nya se o ka brofo ntu nim nyansa o sa wo sofo no wo ye jimifo papa a wo ka no property mo say Reverend Obofour say Honorable Kennedy Agyepon Akompreko onu moja me ko ka sa asem no wai papa no wato asabie ku sabie buru wa bobra no hunu Nyankopon nsemu yire di nya sa wo te da se abira no ama no kora so sebe yanka ebia nipa de nsem koma na otam ya na kwa beka gubani mase no ene nipa fe de nipa hwehwe ana besepa eni koni ahai yetase ne benya ansafo obi timi ko choro comment Obofour so na bu Kennedy Agyepon wo wuti wo ko wura mu na hu wo wa udwane ka akura wo drive na hu report wa di bom ewia so nyame bo nipa no obuo respect the man respect is with me grow edi so be suro Nyankopon wo suro Nyankopon be ma bi agira wani mu